isu akan disaat kerja nama kandi juga ulapoi kum kedak yang buram saya lagi meeting ini ingin subhanallah yang lang bara kat bau ni kandi juga udang rum saya lagi cakap ingin ya pertalang hati kot bangin ayah kejing takti kebajam semangat nak kita masih dalam balai Jom kamera. Kabong. Arteli kibakon dia kebagai gua bang onom don sui wero bantengkai. Rebarna berkiti baru arteli kebagian ong kabong. Hakabangan ong iki arteli ki kibasko shongnya, kibasko shonghok, hakabangan yo wer ya pi. Bangan yo pertalang hakabom. Kabanan kong Banduram barsgaungo ya kajing lebha jong imahe don hakipor sinam baro kaba idang em agabom preisi bone kaba khaddo banpen keman banpen pho samrki ya imahe don nalan dat jong kilo beneng agabom kublesi bone ko kilabai kini kisifau teli kilan ya kebangal yok batong hapi nganges kem bakin long dok long senam ha kabakan kejuruai kebangal yok banruai kecing duai ke pin duai kan penta iki mesim jongi bangin long kibas kem namar ngidon ke jikit klik nam takarui berkecah penreu bangis kem kan dia aratin ha kabai bak sensyar in job dan burom ha ka khat lai tarik ha kabam kublai sibon Kublai sar ya kejeng ruai kejong pi bat ya kejeng keren kejong pi nomor ba barok kidai mati kiba ida snehun jerut nomor ba hamtam e kidai kitin kiba kaddo bangen pediang borom bat snungu bat borom ya kejeng sar do jong umahe SDR lingdo te kublai jibun sar na kabenta kaneka program kejong pi te menta hande ngilayo pediang ru ya ki riurang ba ki berang supoi menta hamtam e ya e